Ati bakundwa ba Megamind Life TV aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi, tubanje kubasuhuza tubabwira ngo igitondo cyiza, amahoro ya Nyagasani abane namwe kandi tunabaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Birashoboka ko waba urwaye, izere gukira. Birashoboka ko waba ushonje, ndagutangariza ko iyagaburiye Abisiraheli manu mu butayu naho yagiye iracyahari ngo ikore imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Amadeni yabaye menshi muri banki ndetse no mu bantu, ariko hari Imana yishyura amadeni. Bishatse kuvuga ngo ikibazo umuntu uwo ari we wese afite, mu ijuru hari Imana igifitiye igisubizo. Izere rero ko bishoboka, Imana ikakugirira neza. Numva aricyo nakubwira kuri uyu munsi wa none. Kandi wowe utarakora subscribe, like, share ndetse na comment, uyu ni umwanya wawe, kuko uko ukoze subscribe biguhesha kujya ubana natwe umunsi ku munsi, tukakugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, iby'ubuzima, amadocumentary, imyidagaduro ndetse n'amakomedi agiye atandukanye. Rero ntimuzacikwe, haranira gukora subscribe kugira ngo ujye udukurikirana umunsi ku munsi. Ku munsi w'ejo twababwiye inkuru y'umugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco Mustafa aka Ndimbati Sylvestre hamwe na Kabahizi Fridawusi. Tubabwira ko ku munsi uzakurikira tuzabakomeza n'ikindi gice cy'iyo nkuru. Nimucikwe ni mu kanya. Nyuma y'uko Uwihoreye Jean Bosco Mustafa akurikiranywe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, afungiwe kuri sitasiyo ya Rwezamenyo mu gihe bakiri gukora iperereza ryimbitse ku bijyanye n'ibyaha ashinjwa. Muri ubwo buryo Dr Murangira Bitsiyeri yabonye umwanya wo kubwira abaturarwanda bose muri rusange ko badakwiye gukoresha izina ry'ubusitari bafite mu buryo bwo gukora ibyaha by'ubusambanyi bendereza abana bato. Bakunzi ba Megamind Life TV, munyemerere duce mu itegeko nimero 68/2018 no mu itegeko 609, kuko aya mategeko abiri afitanye isano n'ibyaha bibiri Ndimbati ashinjwa cyangwa aregwa. Nimucikwe ni mu kanya. Nk'uko bikubiye mu itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Mu ngingo yaryo y'123, umuntu hamwe n'icyaha cyo gufata umwana ku ngufu ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko nanone itarenga 25. Itegeko risobanura icyaha cyo gusambanya umwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina, ari byo gushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k'umwana, gushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'umwana, gukora ikindi gikorwa cyose ku mubiri w'umwana hagamije ishimashimamubiri. Iyi ngingo ikomeza ivuga ko iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Iyo gusambanya umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 byamuteye indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Iyo icyaha cyo gusambanya umwana cyakozwe hagati y'abana bafite nibura imyaka 11 nta kiboko cyangwa igikangisho byakoreshejwe, nta gihano gitangwa. Icyakora iyo umwana arengeje imyaka 14 ariko atarageza ku myaka 18 asambanije umwana uri munsi y'imyaka 14, ahanwa hakurikijwe ibiteganywa n'ingingo ya 54 iri muri iri tegeko. Iyi ngingo ya 54 irebwa n'ihanwa ry'umuntu ufite imyaka iri hagati ya 14 na 18 y'amavuko. Yo ivuga ko uhamwe n'icyaha yari afite nibura imyaka 14 y'amavuko ariko atarageza ku myaka 18 mu gihe icyaha cyakorwaga. Ibihano bitangwa n'ibi bikurikira: igifungo cy'imyaka itari munsi y'10 ariko itarenga 15 iyo yari guhanishwa igifungo cya burundu. Igihano kidashobora kurenga 1/2 cy'igihano yagombaga guhanishwa iyo guhanishwa igifungo kimara igihe kizwi cyangwa igihano cy'ihazabu.
Ibihano bivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ni nabyo bihabwa icyitso iyo cyari gifite nibura imyaka 14 y'amavuko ariko kitarageza ku myaka 18 mu gihe icyaha cyakorwaga. Mu gihe itegeko ryariho ryasohotse mu 2012 ryateganyaga ko uwahamwe n'icyaha cyo gusambanya abana ahanishwa igifungo cya burundu y'umwihariko. Bakunzi ba Megamind Life TV, ngibyo ibikubiye mu itegeko nimero 68/2018. Munyemerere rero tudatinze twirukanyire ku itegeko 609 naryo twumva icyo ribivugaho. Mu busanzwe ingingo ya 609 y'itegeko ngenga rishyiraho igitabo cy'amategeko ahana iteganya ko umuntu wese uhimba cyangwa uhindura mu buryo ubwo ari bwo bwose inyandiko ashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari byo, yonona inyandiko cyangwa imikono asimbuza abantu abandi, ahimba amasezerano imiterere y'ingingo zayo, igitegetse gukorwa cyangwa icyarangije kwemeranywa, ahanishwa igifungo kitarenze imyaka 5 kugeza ku myaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 300,000 kugera kuri 3,000,000. Ngayo nguko ibijyanye na Uwihoreye Jean Bosco Mustafa aka Ndimbati Sylvestre hamwe na Kabahizi Fridaus. Mwiyumviye neza icy'itegeko ndetse n'ingingo zaryo rigenda ribivugaho. Munyemerere tuze kongera mu mwanya uri imbere, mukomeze mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza, muhahe muronke. Megamind Life TV irabakunda. Murakoze.